Ata mignonnet penons mankon, laouen brazon mat kavout ar honor var balibreiz irio, hag an evetelo. On a mat ken anglvena, force penos, pavezan en l'air ken brao, et ya mad an trao. Et mamizio et brelez, dirag an aberil dut, et bel air palarin mad, hag amant ze stu debris a kousket en l'air dizoursi. Ya dres gure et kendal c'hom da bourmen, et gwelet leon et tre plouarzel a lambol guit almeze, tu chantik da skouer e vin e porspoder assemblez gant soazi kerouredan, ur ben gasourez deut da veza sevenourez. Mon arinme betek plouarzel et morner kerve à tous d'ober an aodegez gant ur c'honner, ur zaner, ur c'honter, ur labourer douar. Kemese? Alphonse Raganès. Mat kenan, diustu, e man ovon da kavout o troumer brelez, Guy Collin, ale deut taganiom da bourmen var balibreiz. At kavet emeus Guy Collin neuze amañ c'hoajou e brelez e penons mankon Guy. Ba, ne ket brav an amzer icho? Ne ket brav an amzer petra c'hoarvez. Ben, pedare, amzer ne ket da réchauffement climatique, hein. Ah, non, da ramentin, mais plumage tamik, mais da houdelein veo brav an amzer. Ya, mi chans. Ya. E pelec'h mo pourmen amañ, penons an vet al lec'h. Amant zo ni zo var GR34 vez lavaret e galek, Ya. e gustum bar tout an dro ar mor amant, a gustum passe brav, passe al amzer, Ya. amant pis e gwir zo ar mor, amant ar mare zo igel vraiment, mais pas visuel ar mare vez passe brav ye. Ah bah ya, sûr, ya. Ya. Ya, c'houizo o po un atan amañ, c'houizo bet labourer douar, kavet o peus ur po diawang evit prena an atan? Ya, kavet meus den yaman, daou memes? Mat? André zo passe golor e mosse e zo meuen de labourat nebetor pad ar week-end. Ah, c'est tu. E week-end pe bdaou, ez unan a gustum labourat hag an eal gustum o bar la fête matre. Nous en essorre bez a labourer douar irio? Kavdor? E sor eo pez e gwir in daou, medo e varudan, Ya. c'est tu gustum a labourat tout da suzun, quoi. Ya, C'est diez avalar e mestra, me gavdin un tamat gwellor e mosse evit a reyaouan. Matri. Ya. Nous e bremañ mor var o leve, met ur bern tra o peus d'ober, peogwir ur mer brelez a baoe daouvil unan zenye. Daou unan, ya. Bon. Ah, pelzo déjà. Pelzo, ya. Daoust hag e chanchet an doare da vez a mer a baoe an amzerze. Ah ben, en tant que une chinchette, hein, Huguin Vlazo déjà, si tu Ya, c'est tu. en informatique d'amant, Ya. tracasserie administrative, et un tamik mestra, Aïe. diez sor avalar, von varanarog, paneusron au bar trau neves makerez en deux de gustum atao, per aoun penance ve da houde quoi. Ah, ya, c'est tu. C'est tu diez avalar au mestra. Puis en deux zo mur égoïste, ves la vraie des galek. Vraiment, Ya. parce que vidomni, madage antrao, mais vidareal ce que dium quoi. Ah. Tu mosse vis diez avalar von varanarog a vichou quoi. Bon. Dedennet braz or gant an endro, me mestra, daoust hag e c'hellit kontadin pe sur labourio peus gret e brelez evit mad an endro. Ya ni zo gustum labourat gad énergence vez lavaret une association gustum la kiad an dud de voir des économies d'énergie, Ya. evit de bati banchou, evit tout un trao si tu aimant antiquaire zo be great et daouil 10 hag a zo tomet gad a géothermie. Si tu tout antiquaire zo tomet de mosse, si tu ni gustum ke drebe kalz an électricité makerez. Hag ez a mad endro. Hag a passe mad an drao, hag a passe mad antiquaire ye. Hag evit an dud o peus laket e plas ur liorsier. Vid an dud zo gradia alios partager vez lavaret, André zo passe mad ye puis gwir an dud neus ket d'habitude de labourat d'assemblez, tu me gav din zo passe mad evit an dud de causer à l'assemblez, labourat d'assemblez, gira les gumage assemblez, André zo passe mad vid beva e assemblez. Bon, a nous e brao ar vue e brelez. Bravo a beuz e brelez. Kalz touristet a ve amañ? Amañ, touristet gustum passe alamañ var an bien amañ, Ya. gustum don bete gar bourg, amañ a bourg zo passe bravo, hag an ilizier,
Si tu costume Aziza d'Ahoudé, vu de Dribi, puis tu m'as pas cabané. An epel deus amañ emañ beg lokmaze, eno eve kalz touristedevive o vont da velet an abatikoz, rivin ou an abatikoz, a bremañ e c'hellont gwelet an abatize e 3D a drugare d'un arloat, setu kelaouaden ron an irien. Son e sel mogerioù abati logmaze ouz kano la forn hag ouz kemen bag en eus c'hoant da vont da lenn vor Brest. A l'er strategelman a heller gwelet at savet a drugarez d'an 3D, en arloat nevez kinigek a kevridigez mignon el logmaze. Savet eve fe bet an abati kenta gaz Santangui c'hwervet kantvet, men e jom roud ebe deus emman avad. Ar mogerioù kosa a jom zo eus an abati at savet en neunekvet kantvet hag kempenet pevarzegvet kantvet. Ur veaj eo abet gant konversantet deus North-Europa eo abet beteg en Etiopie hag eno doa kavet pen sandvaze hag doa jougen neuze kasnean d'ar ger gato hag ereuet amañ var kichen pen ar bet je oa bet noa tardet ur gonventen mar kerez pez a c'halvar vezout amañ glaho a gavel dirol a ben fin oa bet torret gwern ar vag a ne choume deo kemet pedi kea hag o deus pedet hag ouz pen dahe pen lokval, pen sandvaze a oa gato var vag a neuze o deus pedet sandvaze niche digoret a reier vito hag in deud a ben da zouara yar a didrubul peu a gadaleg ar poense neuze oa bet an vet ar beg a zamman non pas pen ar bet me beg lokmaze. Brao ar gwelet hag ar vuez amman gafteoc'h, dizlavaret e vezor gant an istor. Diean eo bet taget a rivinet an abati, ken ne jome nemet daouvan ar amman a raog an dispar braz, pe o bet gwerzet a dispennet an abati. Pad ar gren amzer oa bet savet mogerio vid difen an abati hag e oa ur c'hanler da vat. Me neuze d'ar poent bennak non ne chomeke da valar a vener hag a oa kountan de jom amañ peger e oa dangerus hag ouz pen dahe an amzer ne jigourket gant an avel, gant ar glav a tout ne ket oa ket el ler eaz da veva. O eo e bra an amzer tao, me ve ket a tao velze. Ne bet blove chouzo a gorventa eo abet zeus noa diskaret meur a voger amañ dija neuze an amzer a c'halbia griz amañ. A drugarez da zielou koz ez eus bet gellet at sevel mogerioù e 3D. Amañ baz ar c'hoast a zo doare jardin, doare liors ma kerez. Hag amañ e oa kentar ler vid emgavout peger kichamant partout den abati e oa ret chom didrous, me ar vener amañ mesta o doa droit de gojea le trezo. Hag adaleg a lermant restol ar c'hoast neuze e c'heller mont beteg an dortoer, beteg ar c'houzva vid avek kousket, beteg ar zal drebi ie. A neuze oa ler pouezus vid ar vener, me ne oa kemet ar vener o doa droit de ve an man an dud ar handi a veaz hag a zeuze a vechou vid oferenouzo, no doa ket droit da ve an man. An man oa ler vid ar vener meken. A baoe kant vejou ez eus entan e tiwa la penman deus ar bet. Gant an ar load nevez e helo a bourmenerien gouzout diror divare ben. Gwelet on eus l'er brao kenan a drugare d'an 3D, met d'an mangi neus ket ezom an 3D vid gwelet pegen brao e a l'er. Non, amant skedium de ran 3D. Selout. Ya, selout a traket. Pegen brao ou amant. Mat kenan. Oui, nous bourmen à amant tout de. En andro c'est tu non, skedium. Neus ket ezom. Ouspen bez a outroumer brelez ez ur ie el prezident kumuni ez kumun iroaz, zenie. Pegen braz e an dachenze. Braz a valario, puis guir a communauté, costume vendora l'empol gutameze, beteg le conquet, plus govelin le conquet, c'est tu. Intercant me la du de zeus amant, bada bloaz, hag a mur du de roaz pas d'un an. Pas d'un an, sur a war. Le douristad de costume ton amant et puis guir bravo valario. Bah fait juste. Pas des roaz. Bah juste. Et cargor en in, en endro a lastes. Petra o peus gret evit a lastez da skouer war a... Vid a lastez eus gret leun a-dro mesta peus gwir la kiad de bakou melen, vid tout a recicla, bag a tromose, hag a produit neubetor a lasten justement, hag a roude vid an endro leun a-draouz o greadier, se tu a pei diroaz, costume l'acadier vid an énergie renouvelable, zo gret traouillet, tu andreiz o
mais gavdin red bar trao mosse quoi. Ya, sais-tu, ya. Et vid en un chou, peut se gré de traouiller, hein. Vid an chose eus graet traouiller vid a veloioù. Ya. Puis guir le nadu de costume au bar vélo vraiment. Puis guir a veloioù électrique zo passé commode. Puis guir tama des soreo. Sais-tu? Et des soreo bar a vélo. C'est le nadu de costume au bar vélo. Même est vid bonne la bourrade. Mais daou et sevel un chou, évidemment. Zénier. Un choubien zo begread et monsieur vez essor au bar avec sécurité y. Ya. C'est évident de tu ya vid a vu galer. C'est tu amant et breles ve au gread y ve betek lanil dut. Un ange partagé vez la varette. C'est tu et monsieur ve essor vid a veloioù. Sais-tu, mais varanent. Varanant. Varanent, sais-tu. Ya. Betek pegoul ze vor otroumer brelez, peger... Ah bah oui, daou vilunan, on a rappel zo. Ya. Oh, Sartigène, on peut se croire, ça. Hein. Sartigène, mais bon, mais après, mais je travaille au raid de Tarda, un moment, c'est tu vis finalement avec la criade échu. 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 Poignet... Poignet au... L'escalade place. L'escalade place, il a rayon. Ya, a petra zo d'ober a hand da fin ar c'houlzad, noi. Ah ben, amant, à Romain, à Chantier-Bras, puis un éco-quartier, lotissement au gréad de Bloiseux, Ya. à Gadahoudé, ni ne seront au bar, et vez la varée des Galec, un espace de convivialité, videndu des Relchevon, pas qu'à Bonnet, causer à l'Assemblée, à Vugalet, Rory, Matrive, Tamalène, Nantamic, c'est tu, mais Gavin, je passerai de gréad d'un traou, vide en dud, et causer à l'Assemblée, beva à l'Assemblée, et moi c'est vez essor bues. Sais-tu, mon dali orzad a genta, a goudeze pa karbané. Ja, c'est ça. Andraze vo tudor Robert ur vech ma vor varo leve. Ja. Puis a bepsor Mais- gargoual o peus ouspen. Mais Gavin, ils aillent de Chicour à un dud de costume la quai à jardin partagé. Ya. Et à mais ils aillent, Ah, amzer o peus. ja, Dahoudé. Ah da, houde, bah ya, Dahoudé, fait juste Dahoudé. ya. Puis a ur kalz var an un chou. Ah, ja, mais costume von à Peller Valar, bete Camper, bete Rauzon. Puis guir, mais il est président et Sotraval, vice-président de Sotraval, avec président à Simed de costume, tout dans Penarbé des costumes assemblées et la bourrade et Simed. Et tu, le na la bourse juste de barre. Le nalabour. Bon. Et bah, calondor, Guy, évid en ol chanter youzé, trugar evraz da vizad degemere da c'han an moment e brelez, a ken ur vechal, Quel est le Vichal? gant plijad, Trugar Résior? m'en e bet, et m'en vraiment vont da ka vous telo gant e gouviat, a zo an avez et ma der vro gavdin. A setumé, eru et plouarzel de ber anaoudegez gant un den brudet mad amant ervro, Alphonse Raguenes. Penaos mankon, Alphonse? Madame Trau. Madame Ja. Trau? Ja. Bon, lardinta. Et plaire et maman. Amant e Castel Kervatus Ja. hag a oa man Gwichal. Ja. Bezom du stul sellit deus ar c'hanolioù. Ja. Amant istor ar bedol, ouspen istor Breis, ouspen istor Brochal, Ja. a velom amant. Dre ar c'hanolioù deus bro ar krime 1100 c'hwer a ganterkant. Pegur a capitaine Russell de Bedford, eus bet prenet amant ar Rastel, Ja. et 1100 pam a Dovugen. Mad. Mais bon, a l'air a zo kalsko service, même ça. Et il y a 1100 gant a famille Les Guern de Kervatus. Mat. Et recensement 1100 Dovugen, et a tao tout an douarou amant a Rastel a zo Les Guern de Kervatus. Mad. Mais in gavet révolution a he hag a Les Guern de bedet kuit. Ja. Hag a duet amant da vea bien national e galek. Ja. Hag a situ a he pa den amzer pa de pen amat, ni oa den officiel e bet amant. Kina restauration 1130 Ja. hag a daouleze a familles gwern zo bet la var dio duit a gemera do zraou an dro, an dra zo diorc'hui an dro. Et tu in duet me mestra, mais la var do deus den o ket ar ken et tu ne zrenket gwerza. Hag a he in gavet a capitaine Russell de Bedford, Ja. da brena en 1100 pam a Dovugen. A pius o perren izion daiz. Vraiment, eo memes famille a zo de Ten de Raymondval. Ja. Hag a zo, ma kerez bugale a Russell de Bedford, a tao me memes famille a baoe. Hag a leur prévé, c'est oamant, hein. Et leur prevest a baoe tribloas eo digor a l'er. Ja. Ja.
Mais penaos tae ou ez eskemese a trao di war ben istor a l'erman. Et vraiment, desket de meus gant Olivier de Ten, a perc'han hag zo choumamant gade vugale, hag Ya. evrek, a raoug ne ruin ket kalhadra. Non. Kujet ve an istor, mais ouz pensez goulet de ganin, pegur don von va leve en tammik tiegez e meus a tao, ma helfen ober da velet pourmen gant an dud, da ziskouez a l'er hag an dre blij din, bep Ya. sadon da bember da hanoz, a bepsul, e ve an amant o pourmen gatud, tu deus a vro, Ya. tu deus a lerhal, tu deus bro a l'Allemagne, a rehe zo a la us a routo. Amour o zut koz zo bet amañ e Brezel. Ya. Ya, loge pas de daou betribloas. A zez o bet a commandantur, quoi. Romanatour yo amañ, il y avait juste Ya. a gare barza c'hoat, eus bet pev ar mil Ya, ya, soudardet. Soudardet, ya. Pev ar mil zo bet barza c'hoat, hag a pad namser va mom zo ganet mil ar an nao nao a varnugen, Ya. hag an eus bet no a dekloaz justement a tao vele da soudardet o von hag o ton o roulen armand pe kik va mom en doa un Ah bah ya. a zo e. Puis ur tezo o chom just al kichen, hein. 300 met de 300 met. Ya, amo eus triwer tiegez a zo var dro a Chastel. Ya. Hag a triwer famil a yoa kin a ne bep la vechou c'hoaz, hein. Triwer famil var dro o tel o tiegez, Ya. locataire ma kerez, hag amant 6 famil o loja o labourat vid a Chastel. Ya. Leur brao spontuz eo amañ, hein. Eo bezezio, oui. oui. Len, perdra zo d'ober. Ya. Hag me chanche de kalz a l'er a baoe an istor que deus an Eo dero bet kreske egizu an deiz. kreske do bet da Da skoariez an nor, ya. An orz deus prenet e l'an dernier, Ya. milin l'an dernier. En dramenagal zo deus maner a Ruru. Et Melissa qui prenet dive. Inti a gwerze o draou, uti amant neus prenet ko. Mais petari na zo. Ah bah Diez c'est gompren. Ya, ya, ya. A penaos peus desketout an traoù se. Lennet peus lerioù, dielou, ur chevou. Ya, a pesa zo en kozeal gant a perchen na zo e amma e. Hag a ouz pense, len docteur du jardin. Ya. Le cournant ne skrivet traoù a bouez, hein. A bezo ar pod an vemad e bet ar brezhonek. Ar gonidek zo bet o chom amañ. Ar gonidek zo bet amant da oude, justement la révolution, souezus eo, pa mor ar gonidek yo a keren da lesgwern famil a raoug, hein. Mad. Ya. Ar gonidek a oa yezhadur ur meur ar brezhonek. Ya. Bah, merci bras dit, Bah, Alphonse j'ai dit tu. be a kontedin an istor, mais vraiment fo cause de son erez, pugui remou do vont da gant a diom ur gant aouen beskrivet ganit, hag a zo an vet, diom varog. E glavechou mila nao hanter, e nonties oa ket ar hant. Tadou am amou kalz laboure, se vel nao dek a vugale, se vel nao dek a vugale. Diom varao, tud vazat keribin kerorok, varog va boutoure va mam e kerglounou. Skonlize a var vale, e l'an bervel, l'an rivoare. Quand a la bousset e non skouarn, mitinanos skoligal louarn. Mitinanos skoligal louarn. Diom varao, tud vazat keribin kerorok. Varog va boutoure va mam e kerglounou. Ket brao go a pad, irag ar mestre ar van a gantad. An overen ar gousperou, e pareiet hol om perejou. Pareia hol om perejou. Diom varao, tud vazat keribin ker rorok. Varog va boutoure va mam e kerglounou. Skoude an du doa laouen, mem deskouelet an nomez eien. Troet e dom del nem jekour, igor an or dar vi an dar pau. Igor an or dar vi an dar pau. Diom varao, tud vazat keribin kerorok. Varog va boutoure va mam e kerglounou. Diom varao, tud vazat keribin kerorok.
va boutouré, va mon et kerglo nous. Gouchemenou, Alphonse, de des bras au gandit. Fromus, hein, Arganawenman. Ja, Arganawense, l'ar dit, beau pelzo et rend son eres atomique, et skol rien sutel l'hiverzon, hag harmonica, hag kana, bligidine, meseyen moi. En moi, il y avait la dégoût, vraiment, François Bizien, pavillon, il y a une cigarde, hag le bourret trop hekenut, hag et ne gant et atao, pavé bilia dégoût, quand les bras, hag riwal, roas, et va famille, bédiet, costes va zat ku, va zat gos, va zat kos, hag ataum bet var dro musique en aérienne, hag me rezan kit, len nascriva, André zo, evelese. Ja, hag ar pozus de beskrivel gandit. Ja, oma, ja. Arganawenman, diom varo. Io pelzo, hag pombet kuden vid va galon deuzek loaso, me bechon lakad prop a pesa yoa materi e brouillon materi. Hag me se chon ober e bladen, chikouret kalz gant va gre, gant modal Patrick Perron, zo makeres gant Javier. Hag ar bladenman, zon vet douar nevenoe. Douar nevenoe, chon lavaret, on moret nevenoe e o ker neveno. L'herme douchom. Oui, mais au gandet ker neveno, vel maman, hag a mochon lavar douar nevenoe, pegur nevenoe, pe nominoe, a zo bet toare e bro amman, e zo bet e bro leon gwechal, vid ar brezel. Hag a nevenoe, a zo roue breiz, e eiskan a pam a ganterkan. Hag un tomik trist Arganawenman, me mesra. Ja, un tammik, mais c'hoant mo lavaret, va zut koz vel neo la bourret, e don kourachet kinan. Les lois qui calent, ça m'a dit pinvidik, donc très dans na gan téléphone, qu'est-ce qu'il y a au tower dans la bourrette. Et de la rede, ou a gwelar, ou gwechal. N'est-ce de gwechal, mais en dû d'ailleurs très simple. N'est donc jaloux, c'est une île d'Ahigilé, chicour en aimerait. Squazel a oa trezo. Squazel très en dû. Mais me mesra, spiz o daga ou pire diom varo. Dion va si tu montes derrière à ta renken change au mode de viva, aga sevela vugal et cassenio glaise agaziu, aga mo metra et qui de mode de joujal de va un bien gouchal. Non, mais gaftin il chose stud ma divé var vadro en monde meseyen. Le ski d'aglem tant bébéda. Tant bébé. Hag Petra avec kavet var ar bladenman, neuze Alphonse. Modal et je suis vu en traité à zo de naigros mour, mais celui d'occasion de veille d'année, et d'under va uvrer au plus profond de mon rêve, avec me rendre la cadre en musique va rendre, avec je vais candet va bladen, gand Hélène Cloirec, Airbus dispar. Puis quel stud a zo var ar bladen? Il y a musique en aérienne, gara clarinette, gara clarinette, saxo, gara guitare, gara Yolande Pipe, zoye. D'avre qui est? Telen va greg sum kan a braouia. Ja, brau kenan. Hag tromeus bedie da glevout poar strolat, en arzelis. Ja, ba oe pemploaso, mom c'hwer musique assemblès. Du ai mom quand a wenou le concert mieux regit festounoz hein. Quand e brezounek e galek e sausnek vid a l'histoire pe bro gambré pe bro iverzon. Hag a labouradrion pe meurs hag a pam goas hag ar vaouez. Hopala. A piou goumant gaftit. Ah bah ar vaouez. Ar vaouez. Ben juste. Ya. Hag tropeus bet da gant ar festounoz déjà ye? Io pelzo ya. Son erez de zarvro, quand a wenou de zarvro? Ya. Gavoten gwelet leon, penaos en aride en riware, en tout la trao. Modal, son erez tout a pesazo de ce penaos a sud Breiz. Oui, il fallait juste. Gavoten ar moene petra mosse peus betro. Ya uve. Mais initi a zo mest tout var gavoten arméné, si tu rabot monde d'ober de huto, ar gwella in. Bon, Alphonse, a liez eont da furchal un tammig e dielou en ina. Hag emeus kavet un archiv a fesson, beden rolet tal kichen amant, beden rolet de 1900 pe matriugen, c'est l'homme du stu Boest en diel. Joseph Bruys, consentez-vous à prendre pour épouse Marie-Thérèse Morvan ici présente? Marie-Thérèse Morvan, consentez-vous à prendre pour épouse Joseph Bruys ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que Joseph Bruys et Marie-Thérèse Morvan sont unis par le mariage. Bien sûr, la salle des mariages de la mairie de Plouarzel, que nous venons de voir, ressemble à celle de toutes les mairies de Bretagne. Bien sûr aussi, la petite église ressemble à toutes les églises de notre pays. Quant au défilé de la noce dans les rues du village, eh bien,
On peut en voir d'identiques tous les samedis à peu près dans tous nos adorables petits villages bretons. Par contre, la suite pourra peut-être vous surprendre. Il faut d'abord suivre la noce dans les petits chemins du Finistère, dans les petits chemins cernés de ronces et de bruyères. Docteur Dujardin, cela doit vous réchauffer le cœur de voir tous ces jeunes autour de ce menhir. Ben oui, ça me rappelle ma jeunesse, puisque je suis né dans le pays et j'ai toujours vu ce menhir debout. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai mis debout, hein. C'est mieux vous prévenir d'avance. C'est le plus beau et le plus haut menhir qui soit debout en Bretagne. Oui. Il en est couché, il en est un autre un peu plus grand si vous voulez, mais enfin, debout c'est le seul. Et unique, n'est-ce pas, en France. Vous venez de vous marier tous les deux ce matin. Vous êtes venus près du menhir. Vous connaissez la légende? Oui. Oui, nos parents nous l'ont appris. Et comme c'est une légende, on est venu voir le menhir. Mais vous ne participez pas comme vos parents et vos grands-parents à la légende. C'est un peu arriéré, mais non, les jeunes, ils connaissent plus ça. Comment vous trouvez la légende, vous? Très bien. Très bien, mais ça ne vous plaît pas de la... Non. C'est un peu ridicule. C'est vrai, un peu. Enfin, on est quand même nus. Et vous venez quand même? Oui, pour s'amuser, pour tourner autour. Quoi. Pour danser? Pour danser, pour tourner autour, et puis pour rigoler un peu, quoi. La légende voulait que les jeunes mariés venant au menhir aient des enfants dans l'année qui suivait. Bon, vraiment, Alphonse, parce que c'est la rencontre betek menhir Carloas. Ja. Manquez pas de mon air kervé à tous. Non, ne kepel, 10 kilomètres ne mekenia. Et moi, to sta 5.000 bloas. Ja. Hag ar mean se sellet mat huta, a zo 2 5 kilomètres dans le bota. Deus an a beril dut. Yo, kichen a beril dut, an reizo mean dispar eo, a kalet kilan. Santet ve trao amañ. Et l'eau de deux amants da frota o rof, a gouichal, ar mehet e deux da frota o rof, hag ar goas, da frota e govier, vid ar maouez, da ve am bestres var e menaj, hag evit ar goas, vid kaout bugale, goazet. Matre. Ja. Bon, vraiment, Alphonse, on commençait une tamique de ce labour d'oar. Pureté au labourer d'oar. Ja, var valeve, ba ouet, da 6 bloas déjà. Ja, mais ken dechel a raison tamique. Ja, a ta o meus pa var mam, a gentat, pi mor. Ja. Evit kaout unan be psizun da lara d'ar nabatoire, a davon d'ar machat, da gwerza kik mor a charcuteres. Hag penaos peus bevet de labour, c'est passé mat on trao? Ja, me gant va zut koos, on bet a tao amañ, hag an implijout da ran, l'er mon ganet evel just, nan mo deze chou mon ahe. Pegur a perren l'ar ni chou ma he, hag a mezo vardro a chastel eo chikour, un tamik, hag an implijout da ran kenan. Et glasvez a zo force pegemen amañ, mais les chal n'e ket andra. Eo amo eus glasfez puntus, iso vit ar glao hag ar serc'hor. Amañ vez ket jamais serc'h, ar glasfez a lak, ma kerez evapotranspiration, mais gafsin, ar vro amañ zo dispar. Vid ar zaout goudorier, mais eus kaiou, gwez, a betegen, ya. Mais meur a l'air, velan beploas, mis c'hwever, vez mekanikou trouha a gleiz a ziou a chaio ar jom, a trouha var gore, evel va fen amañ. Ya, André, pontus. Ya, nekemat nol pegur, vid a la bousset, nekemat. Red vije lakadeves mur. Ja. Bah, merci Braz Alphonse. Alors, blijadur et bed oberan degez gandit, avec daouet trugarika die et juste pechenet mon air kervé à tous. Yo. Hag betek film mis gwen golo, et je suis mon da valeno. Yo, bep sadon, bep sul, da bember goude kresteiz, da bember visite a zo betek fin mis gwen golo. Matre. Hag mera visitou, plariaong ara vichou eve pa da zizun. Bet ober, renker ober, kerviatou, pik et fer. Matre. Kerviatou, pik et fer. No tenede. Merci Braz Alphonse. A vraiment du sudac et boîte kavet goulouena. Dedans betek porspoder va ragenes san Laurence da kavout soazik, penaos man kont soazik. Mon aramat, memat, trugare. Irio out pengasourez e skolaj di mon a relek, bemde e velez neuze krenardet, lavardin daoust hag e ez beza krenard irio ande.
Nous on ket. Non ket krenardez ken, mais gire ar pez a verzan ez ur bern barajou anken ganto. Ja. Gant petra vezon an kenyet? Tamzan ez eus gwask ar gevredigez an tammik. Bez eus dibaoe ar c'hovid a on eus merze de trum e kreske an dra war l'er prop da ziouan a ez a fer ar c'houzva, setu vidlod e ar vichkenta e c'hoervet de trochon gantadik a mammik ben ar fin. Neus e c'hell bez a un tammik an kenyet, c'est juste, ya? Ya. War l'er bez eus tout ar preder tro da... Et ben ar fin da reiz, ur bern trao velse, petal ar c'heleier ie marteze? Ar c'heleier, pa oa deus brezel Ukrainia, just goude ar c'hovid be spontus gant lod. Ah ya. Bevet deus fall a war an dra pe ur damzo a fet mediaioù vege laket de... Ya. Enfin, ma chom même stag douz ar skram et oa-tu be an kenyet davad, quoi. Justement, moar vat o deus liam kreñ gant o skrammoù, o foel gomzouf. Peseur liam o deus gant a rouedadou sokial. Petra a verzez. In peg a war deus an dra just a war, hag ar pez a zo diez diomp e pa ve kudennoù ar relerez ie ar skolach. Ya. E diez... Ben ar fin beveni an drae, kaout ur zel gant drae, goulenndi gant ar geren be a ketus ie, hag ben ar fin e historioù mignon iach a dremen er skolach, me war l'er e kendalc'h mez ar skol, setu guren eo om kere piou a zo e karg a penaos e veze an drae. Ya, setu peger an draze zo loden eus da labour, an draze ar ankez mera. Et kizidikat déjà da genta, bebloa eve kizidiket ar skolajidi o peditud eus an diavez egise, just a war, ni ie o beur a reom war ar pemdez. Ya. Sanse dan e zougoun in ket aoutre d'ar skolach. Met, bon, penaos kaout an dalc'h war an drae, ez na feral, quoi. Vous eo deus pepini o ini... An dia barzidi avec gounen diganto les elagno, mais da oui on matre trucou kavet de un truc avec les elanez cause avec des relan iniglir, enfin bon, donc et toilette besoin de crenardier. Ya. Hag ya. Daostaga e kav dit o deus tud gour evit eskem, evit displega an trao deo, daostaga en prez da gomz gant an dud gour. Ba beblo e frouezis a war an pantajou dizarben avec le ganto. Just a war e c'hoarvet pemvet de kizidiket agno kalzik war a rouedadou a tout ze. War l'er ger ne ket an adata, o se zo hervez ar gerin. Hag in techet da vont forz penaos ingal, ya. Hag an petra in dedenet, ouspen ar pel gomzou. Klevet ve a liez a war TikTok a tout ze la ar maremont. Ah ya, neus e chomont davad war... Ya, Instagram evel just. Mais sport, cinéma, nouveau ket? Ya, ba lot zo detachet war ar sport, mais gure bezez lot gant kudennoù ben ar fin c'hoarioù video a tout ze ie. Gouda ouiom vidlod e chomont penaos betek kreizan noz ben ar fin da c'hoari. Voilà, bezo en efet war ar skuiz der a labour a tout ze. Mais c'est ça, a fait descaduré ici. Ya. Ouspen bez a pen gasoure, soazik ou da ben da veveni, un liad neve an vet tab d'azar, setu un tamm va dustu. Merci Braz. Ur blijader e gwelet ar c'hannout vigvir, amañ e stadoin arnet. Ya. Digredus, brezoneger ar stadoin arnet. Bez ez brezon a gerien er bed a bez. Ya. An eget an ol deus prez.
Comment peso digredus ma relon laret e Brest en eus stret Denver a comment e mont davad bar ur parc gwestlet da Brest? Ba liamo etre Brest a Denver a zo kouzouar, goude an el Brésil bet. Ah ya. Amanda Connect e oa a kelenerez lycée e Denver. A zo e da Brest e 1916 da ugen. A gwele kemen e bet destrugen Brest. Ken fromet oa oa distro da Colorado. A dastumet arrant e lycée. A dastumet $300,000. Ah ya. Met eriande er ouz pen $400,000. A ze oa davad vichikour ar vugale e Brest. Setu evit ad sevel loden bugale hospital Brest. Hag an euliad tab d'alzach a c'hedi dat kavout war ar rouedat a baouez an amman. Soazik, penaos e oaz en em gavet e barz an aventurze. Kemeret em eus perzh e foueterien e Sardinia. Ah, setu. Setu. Neus roet din an tanva en dro da rat kregi gant ar c'hlevelet, pe on men em stumet pa oan yaouan. Ah, ya. Setu. Hag distio on eut da velet Michael Potu, ben ar film, pe gare oa a brodue gant gwengolol filmou a foueterien. Ya. Setu meus kiniget dian ur menos, a moa di baoe pel. La reine neus dit teus ken em skriva hag gole devo hag setu ar vez skrivet peptra e on em gavet gantañ en dro hag eus laouen tre da broduiar an on. A perak ar stad Vouinanet? Pegur on eus kejet gant Wayne Mokerman hag ben ar fin ar vro an veldin. Ar pez a ze blantennin an ad a oad kentor kavout an den dedenus. Hag ar podze zo be soudard GI ben ar fin. De gant ar yalachat d'ober studio e brochal da zeski galek. Hag o fouet a bro un tammig en eus dijoloet breiz, desket brezonek, beskoler e diwan roaon. Ah, ya, digredus? Ya, hag Valeria e vre kae a zo be ober a fouetarien kenta ie, setu hag zo deus bro Russia. Digredus a... An istor. An eskem, pegur i a gomz brezonek ie, hag ine den dro da Michigan da Veva, var l'er Wayne zo be kase den dro e Colorado, a da Vrezeli en Afghanistan, a touze, vraiment mon var e leve. Mais setu laouen ebe da zegemer ar c'hanom hag sur a war, ya. D'ober tro a Colorado gant A perak bez a kaset katel ugen gant ni? Katel a navezan du baoe ar c'hoer vet. Ya. Hag on eus bet tro mont beteg a lycée assemblez. Sublet o peus e pat pell? Ur miz. Ur miz vez ar stad Vouinanet evit? Evit an euliad. Evit d'ober daou dro ka ji war moto. Ya. Peseurt aventurioù zo c'hoar vezet d'or peogwir ur miz vez filma, moarvat e tremen a bep seurt traoù. Ya. Lieseurt. Lieseurt, pere da skouer. Ini yechet da skouer. Ben eus kaset an bet en hospital vid an rag an uelder hag ar skuiz der da zonj. Ya. Katel zo be gwall baket die gant ar chanchement an ur vechou, oa ket danat tamm ebet. Hag e oa tom tre betek da wigen derez setu. Ah, ya. Serr an anzer a tout ze, flemadennou hag dreistol ar spontis zo be... dintan a letil ar mamon kousket e Denver zo bet lazadek ben ar fin, setu oa evel ur gwir euliaden polis amerikan dintan diouvunite nan nolor en em gavout, setu rubaliz, pomperien. Ya. Da la rede ar skeudenn toa deus ar stad Vouinanet a oa tost eus ar pesteus bevet pe e oa chinchamanchou me mestra. Ouais, var traozo, bezon eus vel just ur zel kliché d'un tamm. Ya, mais traozo be ya kadarnet de tout ar pez a zo... peptra zo braz divent, a fet bouet nek e yachataou. C'est une eus gredevad mont da atersi un attend labourerin bio da skouer, dize, digredus. Hag tout d'un zel politikarien ben ar fin santet ve deus forz peseurtu an dud zo ankignet braz me mestra gant an dazon a balamour d'an in d'ar politikerez hag liant mou ekonomike la tout ze an dud o deus an. Desket eus ur traoù. Ya. Bon, matre, trugar e braz dit soazik ken ur vechal e mom dusio vont d'ober an aodegez gant aodren setu an euliad pen kil a troad.
Audren et Meurno, à tri bloavar nugenon, mais au divrankeres. Nous est pignal à rand bargoué, vid trocha brankenou, pe trocha arvezen a bez, arvez pez zoem, bati an dud treistol, pe bacheriou, pa zoem, kolonti esker vegoulenet digarnium, dont da drocha brankenou a c'helfebe a dangereuse vid an dud da skwer. Ben fin e meus me di bouepel bevet gant a rezek tro d'urdin. Hag a rezek a o deus degaset bern traoudin en va buez kaout liam gant ur mar a zo an dra kran war. Pa oan me studio e roazon e vankedin just a war ar fed gelet mon hermez gant a rezek a beva ganto ben fin. Pa meus kuitet meus studio e roazon e moi en vazonj labourat gant a rezek. Dreze, on bekaset varzur sumadur, CAP travaux forestiers. L'air mawa ive l'oden labourat gant a rezek. L'air maouan au Robert ar stumadur e oa ive ar stumadur pignat bargoué a divranka. A ben fin e zen eus plijedin ar muan labourad NULDR gant tout me stiliou a ze be an tamm dieup e pen ar goué. Me oa en va ez NULDR kein maouan stok a stok ouz ar c'hef. Mais justu pa waret mon un tamm pelor var a brankenou, bale var a brankenou, et moi aon, ben fin. A zez o bet diez din mon enep va un pen a la redin chompeg ouz ar c'hef. Hag e meus kemeret amzer vid mon pelor egel an aon. E l'ar fenket, on barek c'hoaz. Ar bern traoù meus a ziske c'hoaz, evit labourat bu en or. Il m'avait fait proport, il avait me labour. À Force Pénose, ar ski emprené avait tapé de avoir un mire d'hermen. Labour an ket vit poen gant a rezek, blanc meus ket tro den ober, mais ar spi meus en dazon labourat en dro ganto, klask en doare da liamma an dao. Al labour divranka, al labour ar erroadeier hag ar rezek. Nous on ket c'hoaz pen eus eber, me kaout a rin en doare. Pe gom meus c'hoant ken derel da labourat gant ar rezek ive. Meus ket kalz meret ba vicher. Vit poen meus ket labouret gant plach e bedal. Me an dud o labourat gant nin a zo be digemerus tre. À laouen memes da gaoudeur plat ganto labourade. Pas avec le café quand même. Pas le vertige. Ah non. Non, ça va. Non, non. Sur les déchets, les vertus. Bah ouais, c'est pas mal l'équilibre là. Zur vid ur plar e c'hell bea diesor evit ar c'horf, me ben fin ar c'horf a zez kivet. Chanchara ar c'horf evit rei galout d'ober. A zez o just un afer a c'hoant peget. A meus ket be diez a manchou muor eget ar botret da zez ki ober al labour. Peget em oa c'hoant mont varog. Gweston d'ober traoù gant ket gwesar pignadoù ar gorden labourat pa d'un devezabez gant an trocherez ben kentan tout e moa poan var l'er nebet mechou e war renket an afer.
ben fin e oan gwest den ober. Ya gwire a c'horf a merket ben fin an daouarn a zo gwalgaset trochet ve un tamm a groc'hen pepler. Labourat er-mez pa ve glav pe pa ve yen, se zo traoù diez. Ya gwire a labourat an jurez daou diwal. A rabat o bern eus forzh petra a setu perak meus bet ur stumadur a ma meus ran chom bev ere din diwal, neuze diwal a ran, vel just. Met deux ket ar skuizh justu, me kentor pa disken an. Pa ur nendro war an douar hag a ze laouskan tout va o stilio war al l'er e te un tamm ar skuizh d'un tol bennoz pa labouran un devez a bez e vezan raset quoi. Chom tranquil dibi a mont da gousket a zo mat. Viskoaz e meus berc'hant gele d'ober pez moarc'hant gant leur orf. Da la rede ou an kentor o c'hoari fout gant ar botred eget poupinel gant ar merc'hed. Vid chom bar klechelou. Me blij din ive nem wiska, nem lakat char chika brao, vid mont ar fest-noz. Me blij din lakat drem livach, me blij din be a plach ive. Nem zonjal a ran gwregelourez, storm a ran vid gurio ar merc'hed, en un doare pem dezieg sur plan d'am zonj an ol merc'hed a ra. An ol merc'hed a go deus ran be a dieup a ra. Me zo o kregi de sevel d'avad ur zonj politikel war an draze, men ket echu. Meus ket lennet trawar, meus ket egret trawar va deverioù noz evit be a gwez da gomz an draze o lar ze zo mat, ze ne ket. Me atav meus ar sentiment e poezus hag ez eus ur bern traoù da chanj hag ur bern traoù a c'hellmont war o kroaz. A fait de be a gwest d'ober a labourze zo un dra hag a gas fusion senon. Ezon meus deus war c'horf vid get d'ober ze. Lor zo enon da be a gwest d'ober ze. Domnit a gemer ar plas on eus ran da gemer, pez a ran a lag varvel e gwest ar meret d'ober pez o deus ran, ben fin. A dior da c'houzout nou doa ket ar merc'hed ar gwir da dremen arnoden an ONF, Office Broadel a C'hoazhou, beteg ar bloavechou dekatri ugen. Drechans e chantiel an traoù a bawe, a golet an eus en den aoudren mat kenan, gourc'hemenou daï. Setu, a ro kimiadi, on a c'hoant diskouez d'or maner ker groadez a he, a zo bet savet ar seitek vet kanvet. A just a war Luna, izio eo devez ar glas, setu deuet daveledeni ar maner, hag amañ a ed ar bloav veozet ur bern abadenou evel kluedo, murder party, pe c'hoaz escape game. Pe bestol mouez. Merci braz. Ur milendal plijus kenan a zo un tammig pel or hiye pour menadennou brao a c'heller ober var an domani hag e c'heller evel just gweladeni a c'hastel. Bremañ e deut poent an tont son restel. E ya mon arim betek plouarzel e maner kerveatous dat kavout Alphonse Ragenez, gant ur gant aouen beskrivet gant ar chaloni Eliez, bleunioù va breiz, bet ad kempenet gantan. Batre, ken ar vech a zeu neuze, pokout trouz? Kenavo. Kenavo? Bleunioù va breiz a zo sorzet, gant o ive, c'hwi vo souezet,
Blugno va breiz a zo sorset, kanto hiver vo la wenet. Per les ennou glissar beurré a gurune, e horvik du voulouzenet, de horvik du memeus pocket. Blugno va breiz a zo sorset, kanto hiver vo swezet. Blugno va breiz a zo sorset, kanto hiver vo la wenet. Quand ti e oa blasar mouar ar mel clouar, se oa rest vel la regine, se o mor va bro a garbigin. Blugno va breiz a zo sorset, kanto hiver vo swezet. Blugno va breiz a zo sorset, kanto hiver vo la wenet. Horvik du en meus sunet in grena e vel mes fet a kairo din redek broio e blasa joum e vaginou. Blugno va breiz a zo sorset, kanto hiver vo swezet. Blugno va breiz a zo sorset, kanto hiver vo la wenet.